वेका ख दिलकुमार बाराही बुङदेय र देके ज्याया सिजा कमी नाय वेका यत दक्षिण कोरिया छान्जु सहर छान्जु अन्तर्राष्ट्रिय शिरपा लल्हागुदु छान्जु सहर हलिन्यङ्कया अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा प्रवर्धन यात दे दश बिगु चिदो अमेरिकी डलर नापया छान्जु अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड थुक्सी वेका यात लल्हागु ख चाहिँ बुङदियो यो रड सम्बन्धी चाहिँ ज्याइन यो नापान चाहिँ नयाँ जुया चाहिँ ज्याइना यो चाहिँ शिल्प हो दिलकुमार बाराही बुङदेय र देके ज्या नियद मल्याक संलग्न जुया सांस्कृतिक सम्पदा प्रवर्धन यात मितुगु भूमिका यात उच्च मूल्याङ्कन यासे जिदो अमेरिकी डलर नापया थुगु शिरपा लल्हागु ख बाराही समुदाय व बुङदेय स्वापु परापूर्व काल निसियन दुगु वेकल थ्यादिल खास नाना बुङदियो थन नेपालले हेरुङका ठोस्या चाहिँ करिब 1400 वर्ष न्य बुङदियो थन नेपालले हौजुल उगी चाहिँ 100 वर्ष लिपा ठोस्या चाहिँ 1300 वर्ष न्य बुङदियो रड डेक्यु लागि बुङदियो कामर कामाछेसँग चाहिँ हौजुया जुल ओ हौ टाइममा अनय चोबी बुङदियो यो रड डेक्यु लागि चाहिँ विशेष किसिम यो चाहिँ रड बनाया माउजुल उकियो लागि चाहिँ बारेटेर चाहिँ कामर कामाछे ठन हया चाहिँ बुङदियो यो रड डेक्यु ओ याना चौख एजुली न बुङदियो यो रड डेक्यु लागि बुङदियो हठा ठसँग जिम त हया चाहिँ ठन ज्यायाका होया चौख खास नाना चाहिँ जिमे 24 वान मध्ये वर्ष अनुसार थकलीमा यसरा चाहिँ थकलिएरका चाहिँ यही नायरगा यो चाहिँ जिमे वंश अनुसार चाहिँ वंश हो यो जुनि जिमे नायक खलक र जिमे परिवार चाहिँ सु थकली हो नायजी अले उयो कोसन जोम त सहायक नायजी वो अनुसार चाहिँ पर्व पूजा हरेक चीज चाहिँ ठकलियो हिसाबमा ठकलिए पूजा यही अले चाहिँ जस्तै रथ यो चाहिँ सिकाउन यो जुल घचा डेक्यो जुल ढमा डेक्यो जुल अझ जो चाहिँ पूजा या अवस्था नाय नै पूजा यही ओ अवस्था चाहिँ ठकली स्यान नाय चेतना चाहिँ ओ ज्याय पोर्चुगलिया दि इबोरा विश्वविद्यालय पाखे सम्पदा संरक्षण पीएचडी याना दिम मोनालिसा महर्जन दिलकुमार बाराहिया त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सामेल या त फुक्क प्रक्रिया यहाँका दिगु ख थो प्रोसेस चाहिँ थो अवार्ड लाखिवे महल अवार्ड अप्लाई यावे या चाहिँ बुङदियोले यानो मखो खासै जी चाहिँ दिलकुमार दाइ त चाहिँ नाप्लाउ चाहिँ जिउ छौ रिसर्च क्रम ख जिउ चाहिँ बुङदियो चाहिँ इन्स्क्रिप्सन सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धी अछि ज्या छौँ अहिले वो सिलसिला चाहिँ दाइ नाप्ला त अहिले वे कम्पनी ज्याद नसोया अहिले ठ्याक्कै वो टाइममा चाहिँ त्यो अवार्ड कल जुलसु अवार्ड कल जो चाहिँ याद दु अहिले वो न हान वो टाइममा चाहिँ लिपा वो क्रमे दाइ पिसँग यान्छु ज्या खन मलाई वो गुठी इन्भल्भमेन्ट वो खमले चाहिँ कठोया मालिका चाहिँ विचार बोले चाहिँ दाइन न पछि इन्फर्मेसन दोकम ब्याति ल वो टाइममे अहिले वो हिसाबले रिकमेन्डेसन लेटर दोकम प्रोसेस त माया अहिले वो अछि वो फाइल से माली वो न जुल वो ज्या न चाहिँ ठ्याक्क चुलाओल धामलगा अझ वो टाइममा कोरोना न जुल कोरोना चाहिँ छेज न छेउ न टाइम त दगो जुजु चाहिँ अहिले ठ्याक्क कल नजु अहिले एप्लाई नै आफ त वो हिसाबमा चाहिँ दको मन त्यससँग सहयोग नै यान्दिल अहिले के एप्लाई आन्छु अहिले लान लातका सम्पदा संरक्षणविद डाक्टर मोनालिसा महर्जन नेपाली दुगु उल्ली मच्छी सम्पदा मध्येन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाइ लागि बुङदियालिसे स्वागु सांस्कृतिक सम्पदा लेया दिगु ख पहिला न जी अछि इन्द्रजात्रा न रिसर्च याद न जी पीएचडी थेसिस न गए ख वो चाहिँ सोया चाहिँ झिसँग चाहिँ थेको सोस चाहिँ टन्ने दै अलि ठो चाहिँ गेजुल धासा चाहिँ छौला जी नाजा दै दिन छ चाहिँ थेक चुलाओ धाइनी वो नजुल अहिले वो माथि चाहिँ बाराइए छाले धाइले चाहिँ वो ज्यान जु खन अहिले थियो बाराइले चाहिँ दाइ नाया जोइदिल झिसँग चाहिँ बाराइ गुठी ध्यान तै मक्की अबले चाहिँ नाया हिसाबमा चाहिँ वे कन चाहिँ ट्रान्सफर अफ द नलेज दाइ वे कन गेना सेन दिया जुंदु मला वे कन छौ जिन्दगी ठुके लागि बुङदे लागि अर्पित यान्दी हुला
वो हिसाबना का सुङ चाहिँ कम्युनिटी लेभल लागि मलाई दाइन सोइदी फु नलेज हिसाबे चाहिँ तो का चिसा चाहिँ सेफगार्डिङ लागि हेल्प यामा दैथे जुलसु वो हिसाब चाहिँ ठ्याक्कै या नजुलका बुमदेय रथ देखेको जाया त उच्च मूल्याङ्कन यासे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मान याना रथ देखेको जाया सिजा कमिनाय दिलकुमार बाराहिया त सिरपा छाप्योगु तधङ्गु हे गौरव्या खख थुकी जी नेवातेगु सम्पदा संरक्षण लिसलिसे सम्पदा नीति ज्याचुङ्गु जाया उच्च मूल्याङ्कन जुगुदु